तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु श्रीमदं तापत्रयो नवोगं श्रीमद्भागवत महामुनि कृति किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्चडात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमिदं दर्शयितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरनिमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयो शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममासत त एकदा तु मुनया प्रातुर्हुतहुताग्नय सकृतं सुतमासीनं प्रपच्छुरिजनातरा ऋषयौचु तया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यात्यानि प्रदत्तानि धर्मशास्त्राणि चान्वितः यानि वेदविदं श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयो सुत परावरविदो विदो वेत्तं त्वं सर्वस्तत्तनुग्रहात् ब्रियोसिग्नस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमुक्तिता तत्र तत्रैकदासायुष्मान् भवतो यद् निश्चितं पुंसामेकान्ततं श्रेयं तन्न सान्निध्यमारेति प्रायणापायसं सभ्यं कलावस्मिन् युगे जना मन्दा सुबन्धमतयो मन्दभाग्य हेतुप्रदूता भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा अतः साहोत्र यस्सारं समुद्धृत्यं मनीषया ब्रूहीणं श्रद्धानां येनात्मं सम्प्रसीदति सुतं जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां प्रति देवक्यं वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानां हर्ष अङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नं संसिदे घोरा यन्नानं विवशो गृणां ततः सद्यो विमुच्येत यद्भेति स्वयं भयं यत्पादसंशयसुत मुनयो प्रसमायना सत्यं पुनश्च पृष्ठा श्रद्धानप्नुसेवया को वा भगवतस्य पुण्यं लोकड्य कर्मणा शुद्धिकामनो शृणुयात् कलिमलापहं तस्य कर्मणधाराणि परगीतानि सुरभि गृहीणं श्रद्धानां लीलया ददता कला अथाख्या हि हरे धीमन्वतर कथा शुभा लीला वदतं सुरै माशिरवात्ममायया वयं युक्ताम लोकविक्रमे यच्छ्रोतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि स रामेण केशव अतिवन्त्यानि भगवान् गुणाकपटमानस कालेमागतमाज्ञायं क्षेत्रे अस्मि वैष्णवोऽहम् आसीनां दीर्घसत्रेण कथायां शरणां हरे त्वं न सदतितो धात्रं दुष्टरं तिजकृष्णां कालीं सत्त्वहरं पुंसां कर्णाधारनिवारणं ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्णामि स्वाकाष्ठा अदनुप्रेति धर्मकं शरणं गत ब्रूहिं योगेश्वर कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्णामि स्वाकाष्ठा अदनुप्रेति धर्मकं शरणं गत। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमोऽध्याय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।